sesekaye muri stade Umuganda ku Gisenyi saa sita ahagombaga kubera inama ye ya mbere mu kwiyamamaza muri iyo ntara. Ubwo yahageraga yabanje gutegereza ngo abantu babanze bahagere. Bamaze kugera kuri 200 ubwo hari nko mu masaa sita n'igice nibwo inama yatangiye. Mu ijambo ry'ibanze umukuru w'intara ya Gisenyi yaboneyeho kwibutsa umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Bwana Twagiramungu Faustin ko nubwo ibijyanye no kwiyamamaza bikorwa mu bwisanzure, uwiyamamaza agomba kwirinda imvugo ishotora zishobora gukurura amacakubiri cyangwa se gusebya abandi bakandida bahanganye kuri uriya mwanya. Bwana Twagiramungu Faustin usibye gushimira abo yise bake beza, yamaze umwanya munini agirana ikiganiro n'abanyamakuru biganjemo abo mu mahanga. Nyuma yaho Bwana Twagiramungu yakoreye inama ye ya kabiri i Mahoko mu karere ka Kanama. Inama ye ikaba yarahuriranye n'ibikorwa by'ubusabane, bityo abaturage bari baje mu musabane bahise bakomereza muri iyo nama yo kwamamaza Bwana Twagiramungu Faustin. Abantu bakaba bararengaga 2,000 ariko biganjemo ingimbi. Aha Bwana Twagiramungu Faustin mu kwiyamamaza yibanze ku bintu bitatu: politike, ubukungu, imibereho myiza y'abaturage. Ngo akaba asanga azibanda mu kuzamura icyaro ngo kuko ariho hatuye abantu benshi, ngo n'ibijyanye n'ubuhinzi bizitabwaho by'umwihariko. Bwana Twagiramungu Faustin ngo aranashimira uburyo amashuri cyane cyane amakuru yateye imbere muri iki gihe cy'imyaka 9, bityo ngo abana benshi bakabona noneho uburyo bwo kwiga bitandukanye no hambere mu gihe cya politiki y'iringaniza hashyirwa imbere ibijyanye n'amoko. Aranashimira inzego za polisi uburyo ngo zikora mu gusoza imirimo yazo mu kubungabunga umutekano w'abantu n'ibyabo. Nyuma yaho yerekeje i Busasamana ni mu karere ka Cyanzarwe, nk'uko amashusho abyerekana, habe no kubara inkuru yahasanze.